Čaute, čaute, čaute všetci. Čaute. Dneska natáčame GTA Online. Poďme na to. Dajte like, napíšte dole do komentára, daj like a daj odber, sleduj ma, Saul Gaming SK YouTube, Saul Gaming SK YouTube. Dajte like, napíšte dole do komentára a môžeme ísť na to, poďme na to. Ideme na to. GTA Online. Poprvé, teraz, najskôr, dajte odber. Toto som ja. Dajte odber a like. Subscribe to my channel. Daj odber. Pokračujeme vo videu. Takže, ideme hrať GTA Online. GTA Online. Poďme na to. Oplatí sa začať deň dobre a najlepší spôsob, ako začať investovať, je XTB, lebo tam peniaze pracujú pre vás ako aktívne či pasívne investície. Poďme na to. Ideme hrať. Ideme hrať GTA Online. Pomaly, Starka. Starka, pomaly. Poďme na to, GTA Online. GTA. Let's go. Spider-Man. OK, chlapci, hráme GTA Online. Let's go. Ideme na to. Let's go. GTA Online. To čo som urobil? Prečo som išiel prez hry? Čo ti dáva? To normálne som odišiel z hry. Ja idem na misiu. OK, chlapci, dajte like, odber. To som ja. Na zrkadle, to som ja do keľu. Hrávam GTA Online. Čaute všetci, čaute. Dajte like. Let's go. OK, chlapci. Let's go. Fuck you, bitch. Hráme GTA Online. Ideme na to. Let's go. Počkajte, chlapci. Doriť to, čo som urobil pekne. No one wants to get caught with a truck full of amphetamines. Don't worry, baby. See, this one's behind the wheel. No one's catching them. We good. It ain't nothing to worry about. Man, the way we hitting these biker bitches, they gonna be out for the count. Damn, I hope not. Need to keep that market competition alive, baby. Stirring shit up is our USP. We waist deep in this shit and you already planning the next job. Oh, come on, girl. I don't never take a day off getting paid. Hey, don't hang around for a hit. Just Na mobile to hrávam GTA Online. Mobile GTA Online. OK, chlapci, teraz ideme rýchlo na aute. Ideme rýchlo na aute, poďme na to, ideme rýchlo.
Ideme rýchlo, strieľaj, degeši. OK, ideme rýchlo. Ty kokso, dobre. That truck's still there, right? Get in and get going. Shit, you brought the win. Ah, shit, here we go again. CJ, GTA San Andreas. To som hral dávno, to je stará hra. OK chlapci, ideme na to. GTA Online, GTA Online, GTAčko Online. Okay. Ideme hrať na mobile GTA Online. GTA Online Mobile. GTA Online Mobile. To sa dá aj na mobile hrať. Cez livestream. Cez YouTube sa dá hrať na mobile. Oh shit, let's go. Kokos, čo ti dáva? Čo ti dáva? Čo ti dáva? Dobre. Čo ti dáva? Vrátim. Strieľaj! Kokos. Bože. Vybuchne mi motor. Čo ti dáva toto? Rýchlo. GTA Online. Zrazil som motorkára a ďalšieho a tretieho. To čo je? Pozri, aké auto, ty kokso. Dajte like. Let's go. Dajte like, odber. Dajte like, napíšte dole do komentára, daj odber a sleduj ma. Soul Gaming SK YouTube. Soul Gaming SK YouTube. Soul Gaming. Sleduj ma. Oh fuck. OK, ideme na to. Let's go. Ty kokos, dáva. Let's go. Ty kokos, koľko mám plný. Privítame Starku. Bohy, ahoj Starka. Starka. Pues ahoj. Počkaj. Starka. Ja som natočil na Starke YouTube. Som Hey, YouTuber. baby, I'm thinking about spending my cut on that little shit dress you talking about. Čaute. I don't need you to buy me that shit, player. I got it myself. Last job. Oh, shit, how's it look, baby? Now when it's on, Čo ti dáva? and when it's Chef will be waiting for some drugs to pull up like you want motherfucking ice cream. A ja si kúpim také auto. Kokos, čo ti jebe? Let's go, mission pass. Let's go. OK, chlapci, tak to robia v GTAčku. Tak to robia. Natáčam vlastne video. Hej. Dajte like. Dajte like. Rýchlo dajte like. Rýchlo napíšte teraz do komentára. Napíšte do komentára. Rýchlo, teraz. Napíšte do komentára. Free giveaway TikTok. Free giveaway Game Pass Xbox. Free giveaway Xbox Game Pass. Napíšte teraz do komentára. Teraz. Čaute. Dajte like.
like. Sorry, to je reklama. Skip this shit. Ok, dajte like. Napíšte dole do komentára. Čaute. Ok. Let's go. Ok chlapci, hráme GTA Online. Napíšte dole do komentára, budem free giveaway Game Pass Xbox. Free giveaway Xbox Game Pass. Zadarmo. Ako poviete. Dám free giveaway Xbox Game Pass. Čaute všetci. Čaute milí priatelia. Do piči toto bolo. Dajte like. Idem si zobrať nejaké auto. Sarka, počkaj. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Ok chlapci, ty kokos, aké mám auto, ty kokso. Čo ti dáva? Dobre, ty kokos. Počkej, takto prišiel? Ešte nie. Čo skoro prídem domov a natočím ďalšie GTA Online video. Čakaj. Natočím ďalšie GTA Online video. Gaming video GTA Online. Teraz hrám do auta. Ok chlapci, ideme na to. Let's go. Okay. Prečo ide do môjho auta? Mi to zobral. Ok chlapci, dajte like. Let's motherfucker kill. Here we go. Dobre, ideme na to. Let's go. Fuck it. Let's go. Fuck it. Ty kokos, dobre. To ti dáva. Do auta. GTA Online. GTAčko Online. GTA Online. Poď kamarát. Môžeme ísť. Ty kokos, dobre. Čo ti dáva? Ideme na to. Ja šofujem. Rýchlo poď. Bum! Ešte mám aj dúhu. Ok chlapci. Dajte like, odber. Sleduj ma, Saul Gaming SK YouTube. Saul Gaming YouTube. Saul Gamer YouTube. No ideme na to. Mám veľa účtov. Poďme na to.
Takže, ideme na to. Ideme, what the fuck? Čaute, musím ísť. Čaute. Musím to dokončiť. Čau. Čau. Piči. Prečo bereš tie sáčky, sladkosti, čo máš do Novej Bani, mi povedz. A povedz mi, tam máš pukanci, nepukanci. Čo to bereš do tej Novej Bani, ja to poviem vám. Aby si vedel. Čo máš tu skade brať, čo ti nachystala tam? Si veľký chlapec, ináč čím máš rozmýšľať. Máš 18 rokov.